Nisam ni očekivala da će se smanjiti taj teror Kurtijev, tim pre što je na krilima ove priče, ovog pokušaja da to spinuje, zaista dobio delimično pokrivalicu, recimo, za ovakve upade, za ovakve presije, za ovakvo maltretiranje Srba, jer to je sada sve pod izgovorom slučaja u Banjskoj. Nije da on spada u kategoriju ljudi kome nešto posebno treba izgovor. Ali ovo jeste olakšavajuća okolnost za njega i njegovog ministra unutrašnjih poslova, da bi pokrili jedan svojevrsni teror. Imali smo onaj upad koji je još strašniji u kliničko-bolnički centar pod izgovorom traženja nekog oružja. Sa druge strane, šta se dešava u centralnoj Srbiji, kao i uvek srpska posla, mi smo najskloniji tome da zarad političkog profita ne izmerimo nivo štete koji možemo da nanesemo sopstvenoj državi. Ovde se više ne radi o bilo kom pojedincu, iako se u dobroj meri obračun svodi na pojedinca, na predsjednika Republike, na gospodina Vučića, na tu ambiciju da po svaku cenu bude sklonjen, smenjen ili šta god se desilo. Onda se povlače potezi koji su na opštu štetu, politički prilično nepismeni. Jer vi kada povučete potez tipa poslali ste pismo Borelju sa ambicijom da se uvedu sankcije predsjedniku Republike, onda je obrazloženje jedno prilično nesretno, ali sam ga čula u jednoj emisiji na jednoj drugoj televiziji, da su oni pisali da u ime građana mole da to ne budu sankcije za sve građane, nego samo za predsjednika Republike. Očigledno nesvesni momenta da predsjednik Republike, kako god se zvao, je predsjednik Republike Srbije i nikako ne može biti sankcionisan bez posledica po građane Republike Srbije. Dakle, i po njih lično u jednom dobrom delu. Ali me ne iznenađuje jer je to matrica koju sam ja, nažalost, i gledala i preživela. Vi ste mladi, vi to ne pamtite, ali sve ove generacije koje su starije od vas i tekako pamte da je po istom principu svojevremeno rušen režim Slobodana Miloševića, kako ga oni zovu, i uspjeli su u dobroj meri da, zahvaljujući tom spinu, tom pomaganju sa strane, improvizuju nekakvu revoluciju, na krilima nje dođu na vlast, razočaraju svoje glasače jako brzo posle toga i ovo je sada jedna resavska škola, u smislu moglo bi se prepisati. Šta su bile katastrofalne posledice po Srbiju? Isto smo tako bili izloženi sankcijama, samo zato što u jednom momentu morate nacionalni interes staviti ispred svih ostalih interesa koji su na stolu i u igri. Onda su objašnjavali kako smo izolovani isključivo zato što je to volja jednog čoveka i kad taj jedan čovek ode, nama će procvetaju sve ruže i nikako nismo došli do tih ruža. Došli smo do toga da je 17 nekakvih partija, udruženja, grupacija, ne znam kako bi ih mogli zvati, došlo na vlast, jako dugo se mučili da podele taj kolač, podelili to među sobom, vladali 2 godine pa se izmenila konstrukcija, pa posle 2 ponovo i tako dalje. Ali ovo prepisivačka škola od jedne druge garniture koja nije bila neaktivna u to vreme, samo možda nije bila tako transparentno u prvim redovima. I sad bi da po istom principu, uz pomoć nekih ljudi iz Evrope, dođu ponovo na vlast. Šta su obećanja koja bi trebalo da ih dovedu na vlast? Bojim se da je između ostalog jedan od zahteva koji bi blanko prihvatili je da se legalizuje sve ovo što Kurti radi na Kosovu. Ne Albancima, čak ne samo Srbima. To jeste ozbiljna opasnost. Ja i dalje želim da verujem da se radi o nemanju svesti, o političkom neiskustvu. Sve drugo bi bilo strašno, užasno. Nisam sklona tome da od njih napravim ni teroriste, ni heroje. Zato što ti ljudi, osim što imaju ime i prezime, nažalost, imaju svoje porodice, imaju svoju decu, jesu ljudi koji su stradali u pokušaju da sami sebi obezbede elementarno ljudsko pravo da žive u svojim kućama, da zaštite svoje porodice, da zaštite svoju decu, da zaštite svoje supruge, roditelje, koga je ko imao, jer ono što smo prevideli kada smo krenuli u taj opet politikanski obračun sa vladajućom većinom, u stvari pre svega sa predsjednikom Vučićem, jeste da govorimo o ljudima čije porodice de facto žive u severnom delu Kosova i Metohije, a da su oni pod nekim lažnim optužbama ili deo njih ili većina njih
proterani, bez mogućnosti da legalno se vrate, žive, pokušaju da se reorganizuju. Ne, to u sistemu Aljbina Kurtija ne postoji. Ono što mi je nepojmljivo je tako srpski. Prosto me ne iznenađuje, nažalost. Opet se vraćam na tu priču da kroz istoriju mi stalno imamo takve situacije. To je da jednu takvu tragediju, a ona je svojevrsna tragedija, tragedije i ubistvo tog policajca. Ali sa druge strane, da smo ovoliko bili glasni, kada smo recimo imali ubistvo dece u Goraždevcu za koje do danas niko nije odgovarao, kada smo imali napad momaka na Badnji dan, taj pripadnik APS-a je na slobodi. Tada nismo čuli ovako glasan pokušaj da se kaže to su ljudi moji. Teroristi OVK koji su se samo presvukli. Ali nam uopšte nije bilo teško da tu teoriju jednog Đeljavlja Sveclje, koji je bivši pripadnik OVK, koji je svoju uniformu zamenio nečim što zovu kosovske policijske snage, pa je još postao ministar na bazi nekih zasluga, što ličnih u odnosu na Aljbina Kurtija, što malo političkih, što ratnih, da mi sada, citirajući njega, koga ja objektivno poznajem kao ozbiljnog mrzitelja svega što je srpsko, pa bi mi to bila ozbiljna prepreka da ga citiram u bilo kom smislu. A kamoli u nekom smislu on je vršio istragu da se uozbilji. Ne postoji nikakva istraga na teritoriji Južne srpske pokrajine sprovedena od tih kvazi institucija koja je legitimna, legalna ili delom stručna. Pitanje prava je jedno, pitanje volje je nešto drugo. I da bismo bili potpuno iskreni, koliko god to bilo verovatno politički nemudro krajnje da sa moje pozicije kažem, ali ja to moram da kažem pre svega kao Snežana Paunović, to je da ti dvostruki aršini koji više nisu čak ni dvostruki aršini, to je tako transparentno različit pristup. Znate, kad se desilo da se pojavila teroristička OVK, kada smo uglas govorili da se radi o teroristima, ja moram da podsjetim srpsku javnost i ove koji objašnjavaju da je teroristička grupa napala Banjsku ili kako god se to definisalo. Mi smo imali organizovane terorističke grupe koje su 98. godine u policijskoj stanici Čelopek, na primjer, na radnom mestu ubili policajca Dragana Bjelanovića koji u to vreme imao 24-25 godina. Bio na svom radnom mestu. Ni u kakvoj akciji, ni u kakvoj raciji, ni u kakvom sada aktivnom nekom smislu uticao na bezbednost bilo koga. Tada ste imali Vokera i celu garnituru koja je nama došla da legalizuje ono što su oni prozvali oslobodilačkom vojskom Kosova. Oslobodilačkoj vojsci Kosova su pomogli bombardovanjem Jugoslavije da stvore nekakvu kvazi državicu koju danas priznaju i pokušavaju da nametnu nama kao susednu državu, a ne kao deo naše teritorije. I naspram toga, ta puna usta priče o srpskom terorizmu na severu Kosova, pa to jedno s drugim ne da ne ide, ne da ne bi smelo da se dogodi, nego pokazuje svo licemerstvo tih lobista albanskih koje ja mogu da razumem jer ozbiljan je novac uložen u te pojedince i ti su pojedinci napravili ozbiljne timove i mi se protiv toga teško borimo. Da li tog novca ima i danas? Znatno manje, jer su u dobroj meri zaustavljeni ti njihovi nelegalni poslovi, govorimo o albanskoj dijaspori, na bazi kojih su zarađivali ozbiljne novce kojima su obezbedili sve ovo što danas imaju. Ali to što oni rade u jednom delu je, osim tog kvalitetnog spina, kome su vrlo skloni i, boga mi, na moju veliku žalost, vrlo uspešni. Meni je iritantno samo to što mi kao narod ne razumemo da postoje momenti kada treba isključiti politiku, treba isključiti lične obračune, treba isključiti i pretpostavku da će se dogoditi izbori. Konačno, ajmo da pogledamo kako to radi Izrael. Izrael u ovom trenutku ima vladu nacionalnog jedinstva zato što imaju problem u državi i to je svest odgovornih političara i odgovornih ljudi. Nema ovde mnogo prostora za tumačenje da li se meni dopada Ksenija, Kseniji i ja ili bilo ko kome. Ako branimo svoju kuću, a branimo je, bez obzira što se možda nama čini da mi koji živimo recimo u Novom Sadu nismo ugroženi situacijom koja se dešava u Severnoj Mitrovici, ali jesmo i tekako. Ne postoji ništa što se desi na teritoriji Republike Srbije da može da bude usko regionalni problem, nego je, nažalost, problem cele države i posledica toga je jedan ogroman pritisak koji se trpi na dnevnom nivou
ako imate nameru da se odgovorno bavite politikom i da vam narod u Srbiji pre svega poveruje da ste neko ko je spreman da upravlja ovom državom, onda se morate odgovorno odnositi prema tim pitanjima. Poštovati volju građana. Ne sporim ni potrebu jednog broja opozicionih lidera da prihvate nezavisno Kosovo kao takvo zarad neke sopstvene pozicije, što u državi, što u svetu. Verujem da bi to bilo vrlo nagrađeno. Ali odakle pravo bilo kome da naspram jedne ozbiljne većine u Srbiji na taj način razmišlja, a kamoli propagira tu priču? Da biste doveli u pitanje vladajuću većinu, predsjednika Republike, bilo kog pojedinca, morate se voditi i matematikom. Da smo mi imali izbore pre 3 godine, pa da je ta podrška koju je predsjednik Vučić kada se kandidovao za predsjednika imao, a bila je preko 64%, onda bi moglo možda i da se tumači da je ona danas manja. Ali ako mi imamo izabranog predsjednika od pre godinu dana, sve izbornom matematikom koja je vrlo transparentna, da ja ne znam na bazi čega mi danas pokušavamo da osporimo legitimitet te vladajuće većine ili tog predsjednika, još manje je korektno da odete i tražite sankcije personalno za njega ili još neke ljude iz izvršne vlasti ili zakonodavne, računajući da će vam to, šta tačno, pomoći da dođete na vlast. Meni se čak ne čini da bi moglo bude presudno. 100 puta smo čuli šta tačno znači onaj natpis i koliko je nacionalistički kad se vojska na Kosovo vrati. Bez da imamo svest da vojska na Kosovu treba da bude po rezoluciji 1244 i da je bilo 1000 pripadnika srpskog kontingenta KFOR-a, ne bi se dogodila Banjska i ne bi se dogodilo pucanje na decu ili bar ne bi bez posledica i ne bi bez da znamo o kome se radi. Nego čini mi se jedan ozbiljan državnički govor Aleksandra Vučića koji se dogodio u Ujedinjenim nacijama, nije prijao, očigledno je, uhu većine i sad bismo malo da isključimo taj mikrofon. Ne dopada mi se taj pristup zato što se istina pokušava spakovati u fioku. Teško je čuti sve ono što je najumerenije. Jedan diplomatski način, kulturno i lepo objašnjena situacija koja traje decenijama na Kosovu i Metohiji. Nije to pitanje od pre mesec dana, od pre 20 dana. Kako se tačno dogodilo da iz toga mi imamo jedan, boga mi, nagli preokret, pa moram da priznam, jer je Kurti bio vrlo vidljivo neko ko narušava odnose i ko dovodi do eskalacije sukoba, a onda je iskoristio tu srpsku muku, taj gnev koji je, posledica kog je bila reakcija da ponovo sebe vrati kao neko s kim bi moglo da se pregovara. Jedna takva najava da je zatvorena za javnost, ja je vidim samo kao isključivanje mikrofona zvaničnom Beogradu, predsjedniku Republike koji, ako sam dobro pročitala vest, jutros najavio da će 21. uveče krenuti za Njujork. Neće to zaustaviti zvanični Beograd da nastavi svoju borbu i žao mi je što nemaju svest da više od polovine zemalja ne priznaje takozvano Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Pa čak i ako isključite taj mikrofon, nećete drastično uticati na tu sliku, ali je očigledno potreba da se ipak neke stvari urade na štetu Srbije, ne na štetu vladajuće većine, ne na štetu Aleksandra Vučića, nemojmo da se zanosimo, nisam ja advokat predsjednika Republike i ne bih uspjela da to budem. Koliko je jasno da se ovde radi o jednoj već viđenoj matrici koju ja ne bih želela da vidim reprizu i čvrsto verujem da pre svega građani Srbije razumeju o čemu se radi, a sigurna sam da vladajuća većina ima dovoljno mudrosti da se izbori sa ovakvim pritiskom i sa pozicije predsjednika Republike, ali boga mi i sa pozicije predsjednice vlade, prvog potpredsjednika, ministra spoljnih poslova, čije vreme, rekla bih, dolazi taj teren na kome će se jako puno razgovarati, je upravo taj teren, teren Ivice Dačića. Ja ne sumnjam ni najmanje da ćemo ipak na malo drugačiji način razgovarati posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.